Uqaqwa ngena kimi ngene kwenje ngamajini okusumhlangano weGilza Sihlaziya umphathi ohlele imishisa impepho yimo phethe umkhonto la ekhaya bafowethu ningenela umfoko Mtshali ongenamoto lapha madoda kwiMaskandi talk show podcast yethu engqa phambili angithi ngisho kahle namhlanje ngiphethe inkuzibala ngake madoda uSikhuphi uDesh umfoko Dlamini phansi le kwela mapantsula eNewcastle awu suka madoda kwele impintshi suka hey bathi intombi zakhona zina 5 years zisingile kodwa isex zigcinisa izibongo zendawo hayi kusha abantu kanjalo ngabe zikho mfowethu ngiphethe lensizwa kaDlamini namhlanje angiphathanga iqhawe ngiphethe Maskandi kodwa nje ngiphethe omunye wosolwazi esinabo ngoba abantu kuhlukene la emasala emabhingceni ufuna sikucacisa ukuthi sinabaculi bese kube khona inju labuchopho ezingemumva nje ezingaziwa kodwa othola ukuthi zikhona ezintweni futhi zinolwazi nezimkantshu bovu mfoka Dlamini ngiyakwamukela Foka Mtshali hayi angibonge mfowethu ukuthi ungamukela ohleleni lakho kazi ukuthi ngihlekiswa yini ngihlekiswa ukuthi uthe hayi phela ushisa impepho uzongethula kodwa ke hayi akunankinga mfowethu cha ukuthi umkhonto ngawunikwa uwa kusho lutho namhlanje phethe yini phethe hayi shitshile izinto yeah no mfowethu namhlanje sizozama ukuthi sihlaziye ngoba sasike sasho vele masiqala podcast ukuthi ke sizokwenza nokunye ukuthi sihlaziye lapha nalapha futhi ngendlela yokuthi noma kuthiwa siyagxeka kodwa sixaxe ngendlela yokuthi siyakha azizile ukuthi sizonaphaza abantu cha sizohlaziya nje ngemicimbi esike saba nayo kulonyaka bese siphinde sihlaziya nje mhlawumbe nama artist ambalwa athe athi ukukhipha abonakala trend yabona ukuthi mhlawumbe umsebenzi wabo nomuntu osekhaya akwazi ukuthi eyitholela leyo CD noma i-download ngendlela esobe sichaza ngakhona hayi ngoba sikhiphile inkala hayi khiphile futhi ubheke December futhi yazi nento engiyibonayo futhi yabona lamaciko asafika emculweni khona ayiphethe esandleni wabuza umshunqisi wathi uphetheni esandleni hayi khona abayiphethe hayi khona abayiphethe futhi angifuni ukungasho kodwa ke mhlawumbe ungakangilokhunjeli ngifikelwa umbono othi angazi ukuthi kuyokwenziwa kanjani ukuthi yabona indlela baningi manje abaculi bamaskandi indlela abaningi bengithi mina awungabangwa lo December angazi ukuthi kufanele kube yithi omtshalo ongenamoto sinobani sibe kuyithimba lokuqoka ukuthi bani nobani khiphani lapha from January to March March April May bani nobani June July ngoba sala lesibhicongo kuvele kube istampede manje and abanye abalaleli uzuzwe ngonyaka ozayo ukuthi weshayile ubani yazi no mfowethu yazi kunento enzakalayo engicabanga ukuthi mhlawumbe athi sashaya abaculi abasafika abaningi itiming singasho sithi yabheda itiming yabo uDecember futhi inyanga ebusy ubhizi unjalo futhi nezinsuku zakhona vele zibe mfishane uyabonga abantu emsebenzini bavala mhlawumbe la ko 15 kanje uyekhaya umuntu afika ehlala u2 weeks aphinda abuye uyabo so into ekumele bayenze kumele bacuphe isikhala ukuthi ke yabo nje mayiqala zithi March amaCD la aphume ngoDecember abantu basuke bengasawanakile kakhulu basuke sebelangazelela into entsha yabo nje bengakwazi ukuthi basense mhlawumbe uMarch kuya kuSeptember kuje ngaleso sikhathi umuntu akwazi ukuthi akhiphe iCD ikwazi ukuphefumula ingene kahle nasebantwini uyabona ingafiki manje ngalesikhathi lesiphithizela ngaso ngoba phela ngithi hlwena ngegaba la kuMaskandi ngeke sikubalekele lokho hlwena ngegaba khona abayinkunzi khona yabona sebefuna ukungena nabe enkunzini kube khona ayesathayi amavukana yabo lonto le kodwa ke kumele bazame mfowethu ukuthi babe ne timing ngizokwenza isibonelo nje ngoqhosha bombheka uqhosha mfowethu ukuthi usicupha kanjani isikhala ukuthi lapho khona ngathi kusathe ukuthi thulathuleka bese vele umfoka sibisi uyezwa ingoma zakhe bese vele ifike ingene ebantwini zithi khaxa athole nje isikhathi sakhe sokuthi akabangiswa umuntu lapho yabona nje manje uDecember futhi kubi ngiyayithanda lenkulumo esho ngifuna siphuthume lapha ehlokweni osiphathele zona kodwa sisala lapha kuqhosha ngempela yabona la qhinga lakhe liyasebenza lisebenza kakhulu kahle nje kodwa ke futhi omunye mengabe hlaziya uphinda athi uqhoshwe igwala ulubalekani idiphu la ngomgqibelo edipha yedwa phakathi nesonto ezinye insizwe zidipha ngomgqibelo kodwa ke kulungile kwethu liyamsebenzela iqhinga lakhe lihle kakhulu futhi in terms of marketing uzinika isikhala nespace yes bengenzela nje ukuthi mhlawumbe ngenze isibonelo ngaye yabona ngoba into eyenzakalayo vele emculweni okuyinto enhle futhi yebo mfethu asigawule sidlula no ake sizame ukuthi sihlaziye imicimbi kokwamanje
yeah, and then sizobe bese singena kuma artist sinemicimbi emithathu engazathi kuya recognizewa abantu kulonyaka sinempucuzeko sinombuso wamaciko sibe negcolisa spring all white ayikhona ngeke mfadla mina ayikho mthathu khona sele you 4 oh yeah you 4 imicimbi khona sele kusale lo wokubuya kwa SK ebuya phesheya uyakhumbula isikhova sibuya phesheya i-homecoming i-homecoming mfowethu suka yazi ukuthini eyenza ukuthi i-homecoming wena kube ngazathi siyayikhohlwa into yeze ku-homecoming into esasiqala nathi kuyibona yenzeka uyabona la kuMaskandi ukuthi umculo ethebuya bese ezokwamukelwa ahlangabezwe yabo phela thina sasijotha makuthiwa homecoming mhlawumbe kuba ukuthi uyohlatshangezwa njengokuba yabo bafana bafana so awu kuqiqi kwathiwa ke kuzoba nama performances no ake sihlale kulo umcimbi nawo kanti kukhulunywa ngendumo ezulu ngendodana into yakubizwa ngokuhle iviki kona kwaba 3 days mfowethu kodwa ke kwathi abantu into enzeka lapha Mtshali akumele ukuthi mhlawumbe senze athi asiboni lo mfana lo wakhombisa ukuthi hayi naye zikhona inkunzi ekhona amanye amaciko naye ewuyena ewumthandeni wakwazi ukubonisa ukuthi amandla akhe akhona emculweni ngani na ngoba wa announcer in a short space of time uyabona kodwa abantu bakwazi ukuthi baphuma bakuhamba bakuthi bokamukela ubani uSK ebuya phesheya yebo mfowethu into eyababhlungwana ukuthi ke manje amaciko kwakumele ukuthi ayobambisana nawo SK mfowethu bese khethelwa yabo lento yokwenza ama camps lokuthi amaciko kumele singakhohlwa ukuthi mfowethu ngoba bela bayasebenza ekugcineni kwakhona sobe sibakhomba thina sihlala nabo behamba ngeenyawo kodwa bedumile kodwa imali ingekho yebo lonto le ngoba beya lapha ngokuthi bayotoha uyabona so umuntu mangabethu uyosebenza mfowethu asikwazi ukuthi thina singamkhethela ukuthi uyosebenza kuphi for example ngisebenza nawe la kodwa makuthi ubizwe endaweni ethize bese ngithi hayi Mtshali awuyilapho ngoba sisebenza sonke lama ukuthi uyalapho ungabisabuya la yini lonto le ngoba sihlanganiswa umsebenzi mina nawe futhi anginankingi ukusebenza nawe yebo mfowethu so le nto yenzeka engazathi mfowethu engahamba kodwa ugcobho lwakhona liphele ngoba ibulala ama sanctions uyabona so ama sanctions mfowethu siyacela kubahleli bemcimbi abanamandla awayeka ama sanctions nama camps ukuthi yake abakhona into east no west ayiphilanga kahle ayiphelanga kahle yeah so mawukuthi sisafuna ukubuyela emuva futhi ekubena amaciko emise ukuthi afuna ukusebenza bababona abanye abantu abasendimeni bayakha bahamba ngeemoto kodwa maye bazokhethela ukuthi kumele bekuphi bangayi kuphi uyabona kodwa nje hayi mfethu asincome lo yamcimbi mfethu wabamuhle kakhulu mfethu bagcwala abantu mfethu organize ngesikhathi esincane futhi hayi sasingalindele hayi wagcwala mfethu angeke phela singazenza impuputhe bafethu mfowethu ukufakazela lapha ephuzini lokuthi odabeni lokuthi akungabikho umuntu othumethu uyale eqashwele kuthiwe ungezi ngapha mawuzoya le yes haya kumnandi ngempela ingakho indidane yayithi mawumsakazi hlala lapho mawumculi awuhlale emculweni ungatatazeli hayi nephiwo zabanye abantu ngoba manje ayi so madoda esingakusho nje ngalo mcimbi ngonyaka ozakumele ube khona mhlawumbe ubizwe igama yini noma wakubethu nje obalelwa ngalelo siyaphela mina mhlawumbe engingakusho ngathi wona umcimbi ngoba wakhombisa ukuthi abantu ngathi bawuthakasela sengenzeka ukuthi mhlawumbe abantu abasondelene imanagement yakho SK yona yawuthatha yawubuka kanjani umcimbi mhlawumbe khona indlela abangenza ngazi ukuthi bawuhlele ube ngendlela mhlawumbe ongahleleka ngayo uyabona umaketheke futhi ngendlela ongamaketheka ngayo uyabona kodwa nje ngingangena emlonyeni ngoba kwakuyi homecoming mhlawumbe sebengathi bamebuyisa bokubuyisa ngelinye igama uyabona ngifuna ukuya entweni ethi
la ekuthaneni uphinde ube khona kuncike ekuthaneni uyaphinda nini ukuwela ngoba bathi nje ukubuya ufuna umuntu obuyayo lo mcimbi ngeke vela azobuya kade sinaye la kwaMayimayi avela yobuya noVenda hamba khona uzabuya sibone ukuthi ayike manje homecoming ayikwazi uba annual kanti ukuwela kwakhe akuko annual hayi ngiyakuthola futhi ngoba nami ngisho ukuthi hayi kwakuyi homecoming njengoba masubuya songabuya sengasawubizwa ngelinye igama ngoba usho na uthi kuncike lapho ngaleko lokho ufuna kube neqhinga lesibili ngoba lisebenzanga leli lokuqala umhlangano oba nje uDesh noSlow hawo bafowethu akumnandi endimeni ngiyofetha siqhubekele phambili eMtshali ngoba iseyindinzi indime ayisamele sithi kuhlakula mfowethu hayi asiqhubeke ngana kwethu phambili mfowethu kwiMpucuzeko mfowethu yaba khona nawe awukhona awu ngangikho sasimnyama hayi sasikhona mfowethu sakubona kwenzeka okwenzakalayo kwaba khona nje namaphutha lapha nalapha kodwa umcimbi wahamba kahle yizeke baloku beshawa induku eyodwa yokuthi kugcina kuba nama artist angaperformi uyabona so leyo nto leyo engicabanga ukuthi mhlambe ikomiti layo iMpucuzeko abahleli bakhona kuyomele bayithathe imicimbi mhlambe bemthatha sebeyenzeni babheka ukuthi ke yini abasebenzela yini engabasebenzelanga excuse me asikwazi ukuthi bangashaywa induku eyodwa ukuthi ngasonke isikhathi kwiMpucuzeko kuba nabaculi abangadlalanga uyabo so kumele bazame ukuthi balungise in terms of indaba zesikhathi hostage manager ngoba mawuzothi uyezwa futhi namaciko aphinda khalo ngeindaba zo stage manager uyabo usayedlala nje kanje Dlamini khona la ngijaha ukungena khona njengoba nje ithi into kufanele bazinuka amakhwapha balungise la kufanele balungise khona babheka ukuthi bashaye kapi ngiworried angazi noma mhlambe ngoba nginento ethi konta ngeke bakwazi ukuyilungisa ngeke baze bakwazi ukuyilungisa lento yokuthi thina sabalandeli sigcwala nini stadium as much as bengahlela baqede kodwa mangisathi mina ngoba manje le nto yeMpucuzeko iseyasuka yasijwayeza ukuthi kuze kuse so noma ngingaqala eMtuba ngisuka eMtuba ngo3 ngishona eMkhomazi ngiyobuya ngo6 ntambama ngiyemlazi ngiyazi ukuthi mangiyofika ngo10 ngo11 12 ebusuku uMpucuzeko isa on yabo so nento engiyaye ngibukeke mina ukuthi enye izinto ezishalwa umcimbi kunale nto yokusuka elokhunjaneni workshop amaqhawe esuka nabalandeli bawo workshop uyabona nje kule iMpucuzeko egcinile sasihamba nje nelinye iqhawe sasuka ngo6 iMpucuzeko iqale nini ngo12 10 la ngo10 12 so liyankumbulu esuka ngo12 angeke sibaningi kanje amaqhawe emaningi kanje ethatha abantu ngo5 ngo6 7 ntambama umcimbi uqale ngo10 kodwa kufanele abahleli bomcimbi bawenze urane at the same time banento ethi abakafika abanye abantu ufuna bacabangele nathi singakafiki ukuthi awukwazi ukuthi kuthiwe sofika uJive kuthiwe usedlalile yes kona kudala lento yabe yayithi ngo3 kusebeqala abantu bemayiminga ngazi noma ngo5 abalive bese thina sifike ngo9 ebusuku ungasitsheni ukuthi imfezi seyidlalile ungasitsheni ukuthi uZanefu usedlalile ngoba njengoba nje sazi ukuthi thina kuyoze kuse kodwa ke manje isikhathi inkingi lesasikhathi sasekuseni asihlehle simile so nginento ethi kuzo zonke izinto abangazama ukuzilungisa bayoyilungisa kanjani le yethu yokufika kwethu late yabona leyo inkinga yabona angithi nayo iMpucuzeko kwagade kuyimi usiko lwayo ukuthi ke kube nama parade kodwa manje yabona ukuthi sekuyahamba kuhambe isishaya umcimbi manje seyichabona yikho ngithi kumele babuyele kwi drawing board uyabona ukuthi yini le eyenza ukuthi mhlambe izinto engahambi kahle yabo ngoba usubekile lento futhi ngiyayazi yenzeka vele uyabona ibapha abaculi kumele baphefulele abantu abawu5 abasehlalweni estadium ngoba kuthiwa isikhathi sesiqalile yes so mhlambe bona they can go back khona ngigejela khona kwangesilusiko labo waqaba abalandeli indaba yepirate bayihijack abalandeli kwangesiye yabo beqale workshop into yabo sebeza sengeyabo umthetho wabo bro abalandeli bayiqala bona ngokuqala bayihlanganele balinde lapha bese bayahamba ke ngemsonko yabo
uyabo. So kodwa ke mhlambe manga zama futhi ukuthi ilungiseke lapho sazi ngoba sisho ukuthi hayi sekwaba into eyenzeka ngempucuzeko uyabo. Mhlambe sengenzeka ukuthi kube khona mhlambe indlela elungiswa ngayo ukuthi ingenzeka kanjani ongenani abantu abahlanganele stadium thiwa mhlambe hayi osaziwayo bazonikezwa le space iBlue Nation izonikezwa ngapha iRed Nation izonikezwa ngapha amageza amahle azonikezwa ngapha uyayibona lonto ukuthi abantu bangene estadium beyohlala ndawonye njengeqembu ayithi kuyajudge nangakho ubuningi lobo uyabo bazokwazi ukuthi babonakala mhlawumbe nangaleyo ndlela le isengalungiseka that's a solution into engifikelayo nami emqondweni ukuthi mhlawumbe mabengayenza kanjalo ingayinhle uyabona and then abaculi bazokwazi ukuthi mhlawumbe ke lesikhathi leso esikhalela ngaso okhala ngaso ukuthi awukwazi ukuthi ufike estadium 2 zanefu usedlalile wena ufike ngo9 yabo and then into futhi eshaya uma ukuthi uzoba uqala ekseni uziyophela ngakusasa ifike ibe inkinga ebantwini abayithamile thothi sebekhathele uyabo umuntu ame from ekseni kuze kube ngakusasa kodwa ngithi manje seyenzelwa ngaphakathi emabhidi kodwa uyacabanga ukuthi esikhathini esiningi kuhlale kunamakhazanyana uyabo nabantu lapho kuthola manje umuntu useyagodola ma useyisongene nangengubo akasa enjoy nalomcimbi lo uyabo lonto le so iword asingeke sayivimba ke kodwa nje ngiyacabanga ukuthi kulezo zinto ezifana lezo kungahle kulungiseke angazi noma khona futhi usafuna ukudlulisa mina bengidlulisa nje ukuthi mhlawumbe la indabeni yokuthi abakwazi ukuthi bangashaya induku eyodwa iminyaka ilandelana ekubeni umcimbi omkhulu lo waya World Cup yoMaskandi uphethe ingcitha buchopho esuthandayo futhi awona nje mawukuthi uluzwe impucuzeko uyakhala na ukuthi uluzekile yeah kodwa ke siyakubonga lokho ukuthi bagcina bekwazile ukuthi umcimbi bawufaka ngaphakathi estadium kwakuyinto mhlawumbe ayikhalelwa abantu ngenxa yani yokuthi bama isikhathi eside uyabona so manje at least usiyakwazi ukuthi ungene phakathi estadium uyabona singaziki ngonyaka ozayo ukuthi bazobe behlele kanjani kodwa siyacabanga ukuthi mhlawumbe ngonyaka ozayo lokho abantu abahlali bekhala ngakho especially amaciko mhlawumbe ngeke kuze kwenzeke they can go back to their drawing board bakwazi ukuthi jabule wonke umuntu vele umuntu noma ungeke umnelise ngakho konke kodwa akube kuningi ingcomo ukulekhaya uyabona yes nanokuthi nje mfethu njengoba siphawula kanjena nje siphawuliswa ukuyithanda yebo hayi ngokwethu lo waya esivela kuwo osikhiqizela abantu nowenza nje ukuthi umuntu oseze wafika lapha koPhucuzeko uyazi ukuthi hayi kushuthi hayi sengiyinkunzi ke manje nama sengiqhashwa koPhucuzeko kushuthi hayi sengiyinkalakathi impela kule nkulumo kwesinawo mfethu uzongilawula ngifuna ukuxuba indaba ngoba angifuni ukweqela njengoba uzibalile nje wathi sinempucuzeko hayi uMbuso wamaciko angifuni ukukhuluma ngomunye sikhuluma ngomunye hayi yabona nje manje sesingangena kuMbuso wamaciko njengeminye emicimbi eyaba recognized la endimeni kaMaskandi uyabo ukuthi yini yahamba kahle yini yangahambanga kahle uyabona noma ke mina ngangingekho ngokwesiqo kodwa ngangikhona ngokweinkundla lezokuxhumana kumele sibancoma impela ithimba loMbuso wamaciko ukuthi lapha nafowethu benza into esasikade siqala nathi kuyibona engicabanga ukuthi mhlambe neminye imicimbi sazoyiadopta lokuthi umcimbi bawushuthe ube live yabo go YouTube go Facebook abantu noma besekhaya umuntu mhlambe uhlulwe imali yokubhuka ihotel wahlulwa imali ye transport wahlulwa imali yokudla at least ye data ke mhlawumbe angakwazi ukuthi apatanise ye data losuku uyabona ehleze ekhaya uyabona futhi uyabona ke lo mcimbi ukuthi angazi ukuthi because ngihlezi ngithi abantu babamba istandard osethe zisuka angazi noma bazayimela le nto yokusifaka mahala going forward sifundo siyibona ngiyacabanga ngoba ethimba lakho ugeke umfoka Ngcobo bebeloku beyenza vele imicimbi ngithi abantu beloku bengena mahala mhlawumbe basazosimanthina leso standard leso kodwa ke phela ngoba izinto ziyashintsha mhlawumbe kusengashintsha sazi ukuthi bona bahlele kanjani kodwa nje imicimbi engiyaziyo eyayihlelwe ithimba lakhe esikhathini esiningi abantu bangena mahala uyabona kuyo yonke futhi into eyenzeka lapha kwiMpucuzeko uMbuso wamaciko uyangikhafula lo muntu weMpucuzeko ngilapha kuMbuso wamaciko kuyo yonke futhi into eyenzeka lapha noma singakhala kodwa le nto yokungena mahala kanje ithi akufanele sikhale
ngoba isikhathi esiningi masikhala suke sithi sikhokhile yabona mfethu sokuzwa kanje sikhokhile sibizwe mahala emcimbini omkhulu kanje ya bekhokhelwe laba bazoperforma yes and ikhonto engayithanda lapha ya eyayintsha since ngalandela lezi khathi ukudlala ngesikhathi esithile sahlala sadlula noma ukudlala ingoma yakho ukudlala ingoma yakho phela bese uyangena still cishe babekunikeza u10-15 minutes ukuthi udlalwe lezo ngoma zakho ukuthi ukhona ukhona hayi abangene lapho ngoba ngiyacabanga kwaba ngesikhathi kwakuyinto futhi ababe discussile nabaculi uyabo ngeke benze into abaculi bengayazi uyabo akufanele yabo so ngithi kwafika ukuthi hayi abaculi bebekwazi lokho uyabona information yalethwa ayithimba angithi kwathi hayi abaculi bebekwazi lokho kodwa ke somehow ngasho ngithi i-right ngokuthi izobuyisa iprofessionalism kuma artist nokwazi ukuhlonipha eminye imicimbi although kwesinye isikhathi nokushaya ngokuthi mhlawumbe umuntu uqhashwe kabili sekumele ke imanager ke manje zabaculi kwazi ukuthi mhlawumbe zi-adjusta kanjani leso simo leso sesikhathi ukuthi mhlawumbe umunye umcimbi angithi isikhathi mhlawumbe bona ngazathi banikezwa ngokwazi kwethu kwathi abanikezwe ikhathi ukuthi uyodlala ngesikhathi esithile kanje imanager womculi ke noma yena mculi qobo uma ukuthi akana manager akakwazi ukuthi a-communicate nalabantu balomunye umcimbi wesibili ukuthi hayi ngizocela ukuthi sihlehlise isikhathi sokuperforma kwami ngoba kumele ngiyoqala lapha kumele ngiyoqala khona uyabo leyo ginqa ngoba phela angithi kokunye abaculi nabo baphinde babe nalento leyo ukuthi akafuna ukudlalela ihlalo uyabo bese enza ama delay yabo bese enza ama delays kugcina kuba khona lokho ke futhi ukuthi abanye bagcine bangadlali ngenxa yesikhathi ukuthi omunye umuntu ekade kumele adlale ngo12 yena usefika ngo3 uyabo uzophazamisa u3 wakho manje la ngo3 yes wena ufika ngo3 exactly mamele udingeke stage lo kade dinga ngo12 yena khane efika sekumele manje futhi kushifte wena uyabona seyishaya isikhathi yosukumeza omunye nayo sofikile ngo4 yes so laphana yayinhle le yanto engicabanga ukuthi next time bazoyiplana futhi professional mhlawumbe kube 2 weeks in advance ukuthi umculi azi ukuthi uzongena ngobani isikhathi ezokwazi ukuthi mayithola omunye umcimbi futhi ekwazi ukuthi abalansise uyabo ukuthi hayi ngalesikhathi esithile kumele ngibe laphana otherwise mangekho khona ngiyoginqelwa sikubiza kanjalo uthi nebholensi uthi yaginqela impela bawungekho uginqelwa nje mengabe ungekho bafowethu siMaskandi talk show podcast siyazihlaziyela nje akukona ukuthi lokho sikukhulumayo mhlambe ikona kufuna kuthathwe kukona yini noma kodwa nje nathi sibeka imbono njengesakhamizweni abalandeli nabathandi balento esukuyenza ngoba ke phela as much as kukuhle kunjalo kodwa ke kuphinde kuthi ngoba ke inhloso ukuthi siyakha bese kuba khona laphana ke lento eyenzeka sekudlala ukhuzani Mpungose lapho khona abalandeli abawisa khona uthango ngenhloso ukuthi babe umjabulela hayi bafa insilana abantu imvubu ngiyayizwa lento yemvubu hayi bathi zakhala kakhulu ngemvubu khanathi sasibukile live sibona ukuthi hayibo nakho ikhala manje ke iquestion was babeshayelwana abantu ngoba babengaphethe ikhali kwakuukuthi bawojabulela iqhawe leladlala lapha ne stage and nakhona stage sakhona babesakhe kahle ngoba sasiphezulu umuntu wayengakwazi ukuthi angagibela yabona wayephela nje la okuwukuthi noma babengafika bayoze bengezansi kwakhe bazobe bengezansi kwakhe nebabuka la emakhanda uyayibona lonto le so abantu abaningi bakhala kakhulu lapho qhuma indophisi mfowethu ngangilindeleke mina ukuthi mhlawumbe ithimba ke la khona lizokwazi ukuthi mhlawumbe lifake isixoliso ngalento eyenzeka ngoba abantu basebebhala ukuthi kanti nisifaka mahala nje nisifaka ukushaya uyabona lonto le so okuwukuthi ke mhlawumbe ke asingazi ke mhlawumbe kwangeqa mina ukuthi isixoliso saphuma siya kulabantu abathinteka noma sagcina singaphumanga uyabona ngoba khona kodwa ke ekushayeni kwabantu kurong yes kodwa ukuphula kwabantu ucingo nako futhi kurong yes so uyabona mangabe uphula locingo lo liya uyongena ngaphakathi yes uyimpi awuliphuli nje ukujabula uliphula sewuyimpi so ama security lokho ukuthi bese bashaya
uzokushaya umuntu kodwa indlela beza ngayo is wrong kodwa khona walimala ngale nto leya kwakuzogacela bona futhi abantu becingini yes vela abantu bezoma la eduze kwe stage because uma ngabe sesebenza bebeza so bephulucini bebalimala kuzoba umuntu uzoba nenkinga obani back umnyazi umcimbi so sibheke bottom khona ukushaya umuntu wrong kodwa nabantu beziphutha ukuthi baphulucini bantu basuke sebegajwe injabulo sho nje kwaba wrong no wrong akalungiseki ostage ongamthandi umuntu ostage afika amlibaze ngoba ikhona lo ukuthi size sithi ngo kanti uhamba nanto ufika ukuthi ntshile fakwayo ne hayi no waba muhle nawo lo mcimbi futhi ayikhona amaciko siyabonga kakhulu sesizongena la kwigcwalisa Spring All White ngona umthetho le gadi seThekwini cha futhi sasikhona ke lapho ke sasifika impela nathi sawubona mfethu umcimbi umuhle wahamba ngendlela ababehlele ngayo kwaba khona ukuthi mhlambe ke yabona lento okuhlangisa ama genres njengamanje mfethu umculo waMaskandi usuzoba recognized eMzansi awukho futhi umculo onama followers ukudlula uMaskandi hayi lotho ngokwebali impela uMaskandi uhamba wodwa la eSouth Africa kulandela igospel bese kuba ileminyeke bese kuba ileminyeke uyabona noma nemali kangakanani laba leminye so nje abathandwa njenga waba muhle lo mcimbi mfowethu sayibona nezingcomo ku Facebook aqhumanga ngisho ushaphisi yabona azange nabantu mhlawumbe mawukuthi zaba khona lezo ixaxa mhlawumbe la sasingekho ngakhona ngiyacanga ukuthi into yasheshe yasolveka leyo waqhubeka umcimbi wangamosheka ngazi ukuthi wena mhlawumbe ngokubona kwakho noma ngokuzwa kwabantu ukuthi wena wezwa abantu bethini hayi uyabona mfowethu uma ufuna into ebhedayo ngalwa mcimbi ukhosta ukuthi uyibheke etulu kufuna uyifune ukuthi yini funa nje into yakho ithi ngifuna ukuthola into engasile yenzeka otherwise ayikho into egqamile ebhedayo ngizodlulisa futhi nokubonga kwithimba elalikade lihlela lo mcimbi nokuthi akuzange kusebenze lento le yepolitiki yakuMaskandi uyabona abaculi ababekhona sabona sonke ukuthi babizwa fair and square and then bafike baperforma futhi akekho futhi waphoxa uyabo baba imbumba abaculi bakamaskandi noma singazike kushiwo kuthiwa ke lapha engqondo kuthiwa yasibathandi basebenze kumele sibaxove bese ngazathi bayahlangana ngathi baphithe ndani hayi asikufuni lokho sifuna kuhlale kushisa nje endimeni yabo mawukuthi ubabone ngathi abahlangene labantu laba kumele sibaxove kumele yayinhle lento ababeyenza ukuhamba ama activation bahamba bonke usetshenzwe kakhulu mfethu lo bonke ungaphumeleli even imarketing yakhona besibona kupostiwe ukuthi nakuma airport be advertise wethu bekuthintwe zonke inhlaka umsakazweni emaphephandabeni yabona so nje ayithimbe laluhlela mfowethu cha hayi lahlela kahle mntaka baba akukho la ngikhala khona ngaphandle nje ukuthi laphana kwathi ukuthi kwathi kusilimaza thina sithanda lokushisa lokubaba babayo ukuthi bathi haya ngeni phakathi ayibona lonto le kumele uyothenga phakathi yabona okwakhona okwakhona awufiki nokwakho uyabona into yayivumelekile lokweni lokho amajuice no uyakwazi ukukholwa bami manje hayi kuloko impela isalimala man phela kusembazweni mawufika lapha ngaphakathi yabo mhlawumbe bangakhona indlela ukuthi hayi noma kuthiwa ke uyenza unyaka ozayo at least bathole abantu mhlawumbe abanawo ama license okudayisa utshwala mhlawumbe abasuke lokushina abazokwazi ukuthi mabefika lapha badayise ngenormal price abantu abayijwayele ngoba abantu noma bathi bedlile kodwa bakwazi ukuyiphatha kahle mfowethu cha bayiphatha kahle uyabona shuthi mhlawumbe uneplan ke wena lo faka amanzi akho okwavimba hayi mfowethu hayi ngagcina ngithi hayi ake ngihloniphe yabona ngingalezi le plan lami lokuthi hayi ngizofaka ngapha ezigubhini zamanzi hayi mfowethu hayi umuntu nawo ongabuzeka ukuthi awundoda sathi sithembile mfowethu kwawuwe uwe futhi manje owenza into efana nalesi cha hayi mfowethu hayi ngayiphatha kahle ngathi hayi ngiyofela khona phakathi nami ngibona ukuthi ngenze njani ngalokho jabula nomile ninjalo mfethu yabo lo mcimbi mfethu kakhuzana ngoba ke
asikusho ukuthi umcimbi kakhuzana yeah singale simsitha ngabantu abakwazi yena ukuthi usebenza nethimba singale sithi ithimba lo mcimbi kakhuzana yeah ube impumelelo kakhulu mfowethu ube nezinto eziningi ezehlukile uyabona le yanto leyo ukuthi angixolele abaculi abasebasha laba babizwa ngamavukana but kusebenzela ukuthi angabikho amavukana ngani na mawuqala ngo12 uyacabanga ukuthi umcimbi othi uqala njengasekuqaleni kube kudlala omdumazi kube kudlala ojiva komba ukuthi ngempela vele ukhafe lo 12 ngoba njengoba kwakushiwo nje kuthiwa asazi ukuthi ezikwazi wathi ukhuzana ekhuluma emsazweni wathi angazi mhlambe kuyoqala mina nende ukukukhombisa ukuthi ayikho into ethi hayi sazovala umcimbi hayi ongena inkunzi lapha futhi yabona nabantu laba lamanye ama genres futhi bafike basijabulisa lapha wababona abantu uthi kahle kahle bazazi lengoma noma sisinga bade nje kodwa nje hayi mfowethu hayi wababona mfowethu beshaya umunye umdansi engasuka umphathi bayibabone beshaya itimela mfowethu uyabona ukuthi hayibo nabo abantu bejabule uyabona lonto leyo mfowethu ukuthi kaMaskandi ubuza ukuthi kuphi ekhaya kandini ngeke mawuzwa kukhanya iginqa abantu begida ulindele hayi mfowethu hayi kukhona namaSlay Queen lapha mfowethu siyibhikha nawo mfowethu ubone ukuthi Uthina ubona ukuthi namaSlay Queen lawo swesaba ubala. Awu, obani bona. Sididwa yimpahla. Hawu mfowethu kuJessica sasingeka ngikwaZanga nokuyibika ngisho koyedwa nje mhlawumbe yabona. Hayi wenza kahle mfowethu uyabheda le nto okhamba uzibika ikakhulukazi emcimbini. Umjolo omusha uphazamise emdala mina ngizibiki nje. Uyayidlulela nje. Kumele uzizwe amandla kwesinye isikhathi ukuthi ngiyangibuzela ngiyeza ukuthi ayikwakumnandi impela angikakutholi okuliphutho okwenzeka kulo mcimbi. Kodwa ngithema ngibuka indaba lapha ku Facebook kwakhona ithimba lapha ku media elithi laqoshwa kulo mcimbi mhlambe angazi ukuthi kungaba kungani kwatholakala leli ithimba selixoshwa leli leintatheli singeke sazi ngoba kwamanje athi kusavele uhlangothi olulodwa lalethimba leli lithi laqoshwa yini Real TV1 angazi ke iReal TV1 shuthi awungene lapha no shuthi ke mhlawumbe ngoba sisathola uhlangothi oluqhamuka from kuReal TV1 asikakalitholi uhlangothi oluqhamuka from kuleli thimba leli kuthiwa yile laxosha le media uphoyisa ngoba kuvela igama likaPhoyisa kuvela igama likaPhoyisa ukuthi uyo owaxosha le athim leyana mhlawumbe singathi ke singagxila khona lapho masesaza amasayidi amabili ngoba esothi sikhumela lapha ku media ngoba nasi ku media kanti asazi ukuthi mhlawumbe bona laba ngapha lithini uvo lwabo ngokuthi babe baxoshelane uyabona ngoba kuyenzeka ukuthi ngoba siku media nje nathi sireporter funa futhi siqaphele ukuthi mhlawumbe imiphi imigomo engamelanga siyeqe mhlawumbe kuleyo umcimbi esuke simenywe kuyo mhlawumbe esuke sisofuna indaba khona mhlawumbe funa sikuthola ukuthi yini mhlawumbe edala ukuthi igcine sekuxoshe kaleli thimba lale media ukuthi nathi siqaphele la esihamba khona no kuzomela ngiyilandele lo ngiyithole lo information ukuze mhlawumbe ngokuzayo sokwazi ukuthi sikhulume ngayo sesazi both sides ngoba kuba ukukhuluma ngento wazi uhlangothi olulodwa lolunye uhlangothi ulingekho uyabona kuyobe sekumosha ukuthi hayi sengazathi hayi nathi vele siyimpi ngoba nakho sila ku platform nathi sifuna ukwazi ukuthi kahle kahle babexoshelana ukuze mhlawumbe mawuthi masibona ukuthi kwenzeka iphutha phakathi kwabo thina siligwema kanjani nathi ukuthi kungenzeki kithi ngoba sisafisa vele ukuthi nathi ihambele imicimbi sifike sikhululeke khona sikwazi ukuthi nathi sisebenze ngendlela emele sisebenze ngayo ngoba nginesiqiniseko sokuthi abaxoshwanga nje akhona amanye ama media ayakhona lapha ayasebenza kodwa kushuthi ikhona inhlese engaphambili kumele nathi siyithola ukuthi kahle kahle yini imbangela ngoba mhlawumbe nathi siyayenza lo asazi uyabona nanokuthi kukubi kunjalo okwenziwa ilokhu njani kukubi kunjalo kwenziwa ithimba lomcimbi xwalisa ukuthi baxoshe imithi izosebenza kodwa nginento ethi babe nelungelo uyabona nje masingaqabana la eGoli mawufika ekhaya kunomcimbi nginelungelo lokukunyanya ngithi lo mfana lo angimfuni
ucela ukuthi hayi akusho ukuthi kufanele ngilinde ukuthi sobuyele egoli ngifike ngikunyanyele egoli ngikufuni nje yabo nje lento wangenzayo yona ngikufuni yabo and ngikwi platform yami usekhaya ngine right yokuba wrong mengabe ngirong I know asigijimeke manje mfowethu hayi cha imicimbi mfowethu hayi safisa ukuthi sibone futhi ba impumelelo asithemba ukuthi nawo nyaka ozayo bazosiphathela okuhle nokuhlukile ngoba nokuphinda phinda into eyodwa ngasonke isikhathi nabantu gcina kubabhora ake sithemba ukuthi kuzoba nezinto ezintsha ezoqhamuka na kweminye imicimbi esazoba khona asihlabele umkhaya mfowethu ohle ufuna sigene la manje kuma artist so khuluma nje ngama artist awu10 nakhona sobe sithi nqampu senzele ukuthi nomlaleli umuntu osekhaya mhlawumbe ogade engaka kwazi ukuthi ayilalele lo CD yakwazi ukuthi ayilalele nokuthi nje inhloso nabo ukubavezela ukuthi siba recognizeile ukuthi cha wethu izonishayele kwezwakala sizoqala ngalo mfo ekuthiwa limit leya nqwele mfowethu umfokanala imnandi CD yakhe ulimit especially mangabe umuntu othanda kakhulu ingoma zothando ngeba ngithema ngilalela ngabona ukuthi hayi umfana ngazathi usothandweni olusha noma mhlawumbe lidala ngoba ugxilile la othandweni yabona nje ingoma zakhe eziningi ziwuthando zonke ithandwa kakhulu ke futhi ke abantu besimame laba bangaphesheya laba bangaphesheya bayithanda futhi bayijabulela futhi ke kufanele bayijabulele ngoba phela nathi mabe sokusesibadidile umqondo sathatha nenhliziyo zabo konke okwenzakalayo bayakwamukela kunale ngoma yakhe ethi ngizothe mangisuka la ngibikele inhliziyo yami ngitshela ukuthi hayi iyasasa yebo mfowethu yabona nje abayithola abantu bayidownload bazoyithakasela imnandi kakhulu ilokhunjani album yakhe nokuthi nje usamncane uyezwakala ukuthi kusekude la yakho yes la yakho khona into ngoba futhi ne style sakhe bathi style samanje mabesho nabanye abahlaziyi abayimele bathi style samanje asifani nalesakudala kushuthi nje umculo wakhe ilomculo ngazathi mhlambe nasemalokishini uyangena uyabona ngendlela owenziwe ngayo nangendlela ofaswe ngayo uyabo okushuthi nje ngendlela amncane ngayo nendlela acula ngayo noma singeke sisho ukuthi sebengashona abacula abadala kodwa ke sesi-investile la kushuthi nje kusazoba isitayile esisazodla lubi bese singena ke kusminofu qalile yagqilaza lento bathi libovu ikhanda umhlophe uqekeqe ibayini zamadala akini inkosi yogoloko leyo yebo mfowethu hayi mfowethu ngilalela iCD yakhe ngithande kakhulu inemlayezo ehlukahlukene yakhuluma ngothando iyakhuluma nangezinto ezenzakalayo yabo nje mina ngiyithandile khona ingoma ethi ke kuyosuke khambe wena lamkami angikwazi ukuthi ngixoshe ingane kamfowethu yebo phela umuzi kayise lesihlezi kuwena ngamanye khambe wena yabona nje izinto ezenzakalayo lezo general emphakathini esiphila kuona ingoma leya engezudlulelwa isikhathi izoloku ihlezi nje ezweni yabona nje imnandi mfowethu naye ilokhunjani nokuthi futhi into engiyithanda ngoSminofu abaculi bebaningi kanje kuphithizela becula ngazi ukuthi ubani uSminofu nje mina uSminofu namanje ngisafuna ukuthi ngathi ubani kushuthi usahleze entweni yakhe hayi uhleli angazuyithola kanjani azisatholakala into zakho manje bese sidlulela kuthandazani hayi uthandazani mfowethu ngimlalelile mfowethu kuzomela mfowethu futhi siphinde sincome abaculi sebethanda ukuthanda manje umsebenzi wabo istudio abarecorda kuzona sidlala istudio kahle kahle sidlala indima enkulu kakhulu la endabeni zemsindo nawe ukuthi ukwazi futhi ukuthi ucule ngendlela ofisa ngayo uyabo iCD yakhe ngiyithandile mfowethu icontent yakhe naye kwi-album yakhe le EP kahle kahle icontent yakhe uyakhuluma ngothando akhulume futhi ngezimo ezenzakalayo ezweni bese ephinde futhi ekhuluma nangabalandeli ebonga ukuthi mhlawumbe abalandeli ngoba mfowethu abathandi bomculo noma ke ikhathi seyishintshile manje yabo abantu abasathenga kakhulu ama-CD ama-hard copy sekuba ukudownloada ngoba yithi abaphushi bamabhala wemadoda balekile ngempela bakhumbule ukuthi babonge mfowethu babonge yes ngibonile futhi khona nenye futhi ingoma akacula ngakhona ngayo ngokhuzani ngale ndaba leyo ukuthi mhlawumbe bamdlela umona ngokwempumelelo yakhe uyabona kodwa ke ngicabanga ukuthi la endimeni sekuyasebenzeka
if na uzothanda umsebenzi wakho yabo abantu bazoze bathi vele uthwele uyabona kodwa ke mawukuthi umuntu omisela ngomsebenzi wakho kufakazi and siyababona mfowethu okhuzani nabo umthandeni bayi living example njengamanje yabo ukuthi mhlawumbe mawukuthi ayinikele emsebenzini wakho hayi mfowethu hayi no uyaye ubekwe kwelinye izinga uba kwelinye izinga kodwa la ekuthwaleni nokungathwali asazi nabo basuke bahambele phambili kakhulu amagxatha abathathayo makhulu angisho ukuthi bathwele kodwa ngiyazibona izizathu ezenza labantu abathwele nami ngasho ngithi uthwele umuntu ozangishiya ngishiye kahle phambili musukuqaqamuka kangaka ngazathi ubani lentombazana egijima kakhulu ishivula igebe kanje yala uCaster Semenya le mfana hayi wena hawu cha ke kodwa ke kulungile asidlulele kule nkuzi abathu sikolito suka mahlotha yafana webhaca mfowethu hayi yazi bengilo ngisho mina ngithi yabona lamfana mfowethu hey culile lela bhaca sikolito imbashelana le mfo kachiliza mfowethu culile mfowethu CD yakhe mfowethu imnandi from eqaleni iziyophuma le ingoma zakhe bazazi abaningi mfowethu zazagijima nje mfowethu online yabo nje lethi ikhala ila ngiyofela khona kube khona le enye ethi injendlini le ufukamela injendlini yebo mfowethu kube khona isilima sendawo imake injendlini iyo lethi asuye kumjolo session iyo leyo kube khona lethi isilima sendawo mfowethu uculile labhaca mfowethu yabo nje umuntu ongakayitholi mfowethu sayilusela ngoba umnandi bengoma ke ucule kakhulu lo mfana usikweletu mfowethu futhi uze ubone omunye walabaculi sithi ba multi talented la emculweni ngoba unoshuni yebo unokucula ungathi ukhuzana ukhuzana ngeke ngithi naye sekushuni wakhe lo ngoba lokwa ngathi umgqumeni sekuthe ukuthi angithi abantu babethi vela kasuke ezintweni zabantu enzo ngokwakhe kodwa manje sabona ukuthi ayi khona azathi khona la ngazathi sekuyela ngakhona ekuthina abantu bayibona lenqola ukuthi ngathi iyahamba bese bethi hayi ake sifayile leso style manje yabona umsikweletu ufika apha ngathi ukulowo shuni lo aphinda abuya ngazi ukuthi ule kwamaphumulo unayo into ngathi umjijelwa esakuba into encane ngathi ujiva ungasamthola kahle ikhombo nje enye sase lapho nje kuyo isikoleti into engayibona mfowethu ngizocela kuyena mawukuthi usibukele mfowethu azama ukuthi la in terms of your performances ngathi mangibuka kumbuso wamaciko ngakhala mina ngathi ingoma ingaka kodwa manje ama dancers wakho ubona ukuthi benza into engaka uyabona so ingoma enkulu ingoma enkulu mfowethu yabona abantu bayijabulele kodwa manje uthi ama dancers sengazathi angathola noma bethi ukujima ake bathi ukujima man bayidlalele za ingoma lezana mfowethu bagcina abantu bengasabuki yena ababuke abantu abalaphana ngemuva ukuthi bona badlala kanjani ngoba phela ingoma bayijwayele uyabona hayi asiye kwinkalakatha abathi umketule suka madoda ayi skephu umketule ufikile lo mfana angazi noma usuku wamlalela yini wena ngingamlalela mfethu ngiqale ukumlalela ngithi kunamaviki noma kuneviki angisazi kodwa nje ukuqala kwami ukuzwa nokuthi into engayinothisa ngihlezi ngiyishumayela lento ngiyayithanda and umketule wenza yona le ukuthi mawusuka amanye amavukane asithwa ilezi studio ezincane hayi noma inkinga yokukhokha indaba isemalini nje mawusivele wasuka wahlala kulezi studio lezi ekuthiwa izona hayi mfowethu hayi ingoma lomfana nje into emenza icace ukuthi ukhokhile but into efunayo abantu abayithole mfowethu CD yakhe mfowethu umketule khona nje ethu ekungasolveki kube khona ethi sengikhethile kube khona ethisha nesopo ayi andike uyamuzwa futhi lesha nesopo uye hayi ayikhishwa ngempela ayishethi inkulu lapha asidlule kwintokazi yakaButhiliza bathi uphindile umzala lo sike saba naye la ekhaya kwi podcast wemagazi hayi mfowethu siyacela kubathandi nabalandeli bomculo waMaskandi ukuthi ake sibapheni ithuba nabantu besifazana kunento ekhona laphana kuyadinga kunento ekhona lapha mfowethu khona ingoma ethi nje ayawume kancane baby sajiva la sephathini zo request iUber
ngizokuthola endlini uyabona uyabona mfowethu into engiyifundela lapha kuphindile ukubhala yeah uyabhala omunye walabantu abacula ngoba lento yokucula ihlukene khona abantu abaculela itrend ungaphusha nje ingoma ya December manje ukuthi le ngoma nje ilungile uDecember iseyiphelile manje uphindile ubhala into ngo2025 uphindile ebuthelezi phela uyatholakala umculo wakhe kuma digital stores ngathi abantu bengamdownloada bese singena kumjabulisi umjabulisi lo uthi machitama Tanaza yes noma hololo ukuthi yini amawelele yes into engasho kulokhu njani kumjabulisa ukuthi ke ingoma zakhe zimnandi kodwa sengazathi angazama ukuthi aqinise ekutheni umculo wakhe yebo kuthi uculisa manje awube nalento le yabo ungasalusu uyizwe ingoma ukuthi imnandi kodwa manje isiloki ihlezi lapha kukho ayikho enye direction eyithathayo yayibona lonto leyo so ngazathi nje angazama ukuthi mhlawumbe aqinise isandla la ekutheni ingoma yes imnandi kodwa akiphinde ithathe enye direction ezolandela lapho ukuthi ke yabo nje imayisuka la yeah ithi majitami bese ihamba njalo yabona le amawelele lethi kumnandi mayingithinta la imnandi kabi le ngoma leyana ngoba uyabona mfethu njengoba nje ngiyaxolisa ukungena emlanjeni njengoba nje ilokhunjana umculo manje sowuphushwa kakhulu ngama social media ku TikTok to mhlambe ke imessage ka ilokhunjana ivideo ka TikTok mhlambe idlala low 15 seconds ubone lo muntu majitami la ubone thoyibo komnandi bese yo download ingoma ngethemba lokuthi ayiwanda ngale kwamajitami khonani yes kodwa ke nje yena ekuculeni hayi number 1 futhi usahleli lapha na kulo shu night ngoba waphekwa igoso usahleli kulo shu lokaMdumazi angithi wathi waphekwa igoso vele yena usho nje kahle kahle kushuthi wayathanda istyle sikaMdumazi hayi ukuthi wampheka base behlangana ke kwaba nezingoma futhi abayishayo bobabili yabona yes ukhona futhi ikhona na kwi-album yakhe umjabulisi ingoma abayishaye nawo uMdumazi so nje usahlezi bese songena kulensi zobathi umkhulekelo suka madoda umkhulekelo uMpungose lapha eMandaba bathi likhulu ikhanda kayingeni ihelmet bathi India noma bathi ikula lapha enqoleni hayi mfowethu hayi mfowethu bazisho zahlala nawe uyazivuma naye akusizi ngeke ubhelile hayi base phela uthole insizweni phela ngisho uthulisana imfoka myeza kwaba yimvubu bangafuni babhelele ukuthi uyimvubu kwasabathe bagcina awavuma nathi yebo noma laqhamuka kodwa hayi wagcina nje nayo yamukela futhi kuyasiza ukuthi uvele uligqoke manje sikubiza sakugcona mangabe ufuni manje yabona uhlala uthuthele njalo mfowethu umkhulekelo mfowethu culile leyangane leyana culile leyamfana ingoma zakhe mfowethu sibonile ukuthi nje ngeke ngisole umuntu yabona mfowethu le ngoma leyana athi angiphethe lutho esandleni uphoni ngisabani uyazi mfowethu angiqale nje ngilokhu nje la ngihlambuluke la mina umkhulekelwa ngimthathe kancane umkhulekelo angithi akaqala ukukhipha akaqala yesibili manje yesibili le kwathi nakuthi umkhulekela ngathi mina hayi cha nami ngoba wakuboka khuza cha nami angimzwanga kule yokuqala angifuni ukungasho angimfuni ke mina umuntu wokuboka munye ufana nalabo ekuthi uzalwa uyena izwele mina kuyami inhliziyo uyazilwela angifuni nje kuthiwe ubaba wakho ubani ngifuna ushone khona ene bayahlupha labantu abazalwa ayibona lento nje iyahlupha noma ungangisho emabholeni abafana bomntawunge behluleka abojomo behluleka ngisho phesheya kuthiwa uzidane bazele kodwa uyibona into abayidlalayo so nje labantu abazalwa ayibona futhi akungabi imaster ukuthi usalo ukhuzana kusho ukuthi uzokhulisha isiginci noma ungasishaya hayi sizongeke uzube uye hashe lemhlophe bazela amaponi awekho njengamanje ophuza khemese bakhipha abafana bakaMnyando abekho okhansela bazala obani abekho kwakuno kunje ubani ukaBhekmusi lowelasta bani konje umkhohlelweni nje uMadlandu ngimkhohlelele angithi umkhohliswa yiko ukuthi akucoba ukhohle ngoba iyala le yanto ethi uzalo uyena angiyazi kanjani vele ngiphumela endlini into
ishone ngale komunye umuzi uzokuthiwa hayi abantu bathi ayilo kangidi uvula ubona ukuthi awu mina bengithi ngibheke ngapha sithi hayi uzalo uyafana futhi afana yeah isho phela la emlonyeni hayi avela ikhombe emlazi hayi asiqhubeka mfethu umkhulekelo mfethu besase kuyena ukuthi hayi iCD yakhe imnandi futhi ingoma zakhe zonke futhi kuyazwakala ngoba uthi nje awumfuni ukubomunye umuntu kodwa kuyazwakala lapha ukuthi usebenze nalo wakubo yikho ngisho ngithi mina umkhulekelo uzilwele kuyamthiza ngithese ngimlalelo ngoba bengingafuni lento ukuthi kufuna sithi mbongo ngoba kwakuphuzana hayi wafukwezwa ukuthi hayi ngobeni uhlezi impela uhlezi futhi ke alikho nechashazo ngathi mhlawumbe umbeka lona into engayikhalela nje yabo le ngoma ethi ngeke ngisole umuntu eyimfowethu ngakhala ngesikhathi sayo sabasincane futhi isikhathi imfushane mfowethu engathi ngelula manje yangoma iyakhuluma yabona ama minutes adliwa ileya yeyibonga angazi mina ukuthi ngempela umkhulekelo eyifikele emculweni izibonga ezinde kangaka manje seyiqhamuka yabona kwakumele athi nje jump njengejongo yabona kodwa nje uthola ukuthi manje isikhathi salezi ezinye ingoma sesidleke ngale kodwa ke istory sangelinye ilanga leso kodwa isicha I know sizodlulela kumjolisi suka madoda ijolisi hayi mfowethu yabona lo mfana loyana mina ngimzwanga kwiCD yokuqala abantu ayokuqala ngazi noma yokuqala noma esingaka lethi ubaba kaEnzo engazathiyo eyamfaka ebantwini ngami nje ngumfo kaDlamini eNewcastle ngangamuzwa kahle wangayitholi lento le ukuthi hayi kodwa ngasithi hayi ngake ngimlalele manje kule ayikhiphile le isihloko sakho nje sithini isihloko sale CD diye uNkulunkulu suka mfowethu le yalokhunjane mfowethu imnandi le album mfowethu abantu kumele bayidownload iyatholakala nje elokhunjaneni kuma online stores sengathi bengayidownload yabo nje khona engithathile mfowethu ethi uThembelihle utrack 7 kube khona enye ethi ngidelile utrack number 9 loyo kube khona ethi abafana abangaqhathweyiwe yes nelokhunjane leyo eneyibonga imnandi nayo usamncoma khona ufuna ukuyincoma nami ngalwa mfana yabo nje manje umculo wamanje uphushwa kakhulu kuma social media siyabafuna abantu abafana noMjolisi yabo uMjolisi oSminofu abantu labo esithi sijoyina sithi yamnandi ngoma yakhe ngiyayiphusha baziphushela yes khona amavila mfethu abaculi abanekhona ahamba umuntu ayestudio record aqeda abese afuna uDesh nokungathandwanga uthi phuzwa ngapi sengikhiphila ake ngiphushe la sekumele siphushe ngenkani ngoba mhlawumbe sinokuphuza nawe hayibo mina ngiculi uyabona so ngiyancoma lento yakhe lo mfana uba live ko TikTok abe live ko Facebook ngoba ayisasebenzi lento ukuthi ngiyolinda umgqibelo ngiyoze ngidlalwe sigiya ngengoma ngomgqibelo nakhona usigiya ngengoma udlala kanye udlule izinto zama video mangabe nje kuthiwa ngiyifakile ku status ngiyifakile uNtshontshiwe uyahamba yayifaka yaqhubeka iyabheka kanjalo yabona hayi no sizovala la sivale ngensizwa uza nefa ngithi suka madoda hayi ngathi buyile inkalakatha unto mzimkhumula ibhuluke bathi uNkulunkulu wangibuka emehlweni ufuna ukungithatha yini hayi ithi yona ayigule ebhlukweni hayi kodwa ke ngibonile ukuthi ke ngiyaxolisa futhi ukuphazamisa ngiave ngijahile siphazamisana ngempela ke kule ngoma le ayikhiphila hamba nemfezi uzobakhumbula bekhona lapha kuMbuso wamaciko abantu abaningi babekhala kakhulu ngokuthi ake niphinde nihlangane yebo njoba nanihlanganile khona into esasekhona kini cha bakwazile futhi ukuthi bahlangane bayishaya ingoma ngabona ukuthi kodwa iwushuni wesimanje manje i-levels data angithi lento ithi njengoba nje becula funa bahambe nathi sonke bakwazi uaccommodate nomuntu ofikayo sesinama 2K yala kaMaskandi so ngicabanga ukuthi bakulo ushuni okubhibhida ukuthi ofikayo emculweni akwazi ukungena thina sesiyabaza sesivele sithi ubuyile mfowethu hayi nokuthi ikhona into engifisayo ukuyitho engayitholi lapha yakho kangidi ukuthi wenza kanjani uza nefuke wathatha isikhathi engakhiphi kodwa aloke khona nje kuma festival kunabantu abakhiphayo kodwa baqashile futhi
khona abanye abake bangakhiphi bese baphele emehlweni abanye yes ukuthi wenza kanjani ukuthi aloke ngapheli ngoba phela ukhiphe nje kodwa ibili khona into uzanefu khona even kunale kuma festival akade bakhona beka khona hayi ngiyacabanga ukuthi ngoba vele inkulu lendlu uzoyikhulumela yena ukuthi wenza ngani hayi hayi sibonge nje ithuba lokuthi sitholile lesikhathi sakwazi ukuthi sakhuluma ngabaculi sakhuluma ngemicimbi kodwa ke mawukuthi khona lapha esinyathele khona kwanganyatheleeka kahle hayi cha sithi hayi bayosixolela uxolo impela ngoba nezinto zokuxhumana ukuthi mhlawumbe ke sebengakwazi ukuthi hey angithandanga indlela okhulume ngayo sikwazi ukuthi nangelila ngasizobuya futhi sizoxolisa kahle kodwa nje besithi ke thina njengemaskandi talk show podcast siyaye sithi sifuna ukugxeka ngokwakha hayi ukuthi ugxeke into kodwa ungaqhamuki nani nesombululo ukuthi ke mhlawumbe engahle kanjani yabo iwrong ke leyo nto leyo yabo yokuthi uyalibona iphutha kodwa manje awuzi nesolution izaphela nento mhlawumbe awuveze mhlawumbe into ongayikhuluma khona umuntu ezofika yenza isense kuyena aphinde bese isebenzisa nowakhe umqondo naye ukuthi hayi ake sijike ngalendlela lababhemi labakhulumile unyatheleke kabi mfowethu hayi cha hayi sicela uxolo kuleyo ndawo nokuthi ke nje mfowethu uyosixolela ngempela umuntu ukuthi uyambangula kanti ivu uyaligqisha kodwa inhloso yakho kusokukumbangula yebo uyabo so nje ke ngempela nokuthi zonke inkulumo esiyikhuluma la zimbono nje yethu so umtshalo ngenamoto nokungathandwanga yebo mfowethu kangangokuthi mhlambe iMaskandi talk show singaze siyihlangule ngoba mhlambe kwayona mengabe seyihlangene ngathi hayi bese niphethe so nje sicela ukuthi abantu bathathe ngokuthi kubhede umtshalo ngenamoto wakubhede uScoop seDesh injalo indaba siyowathwala amacala hayi siyowathwala hayi sibonge ngibonge mfoka Mtshali ukuthi ungiphathe uhlelweni lakho ngikuphethe njengokungiphatha kakho ngoba nawe khona la ngiphethe imphethe bafethu letizele iphethe khona imphethe khona noma ngiphethe namla kodwa ke nje sibonga kakhulu ngamza kwethu ngiyathemba ukuthi sidlamani ngesakeni umtshalo ngenamoto ngicela ukuphuma ke namhlanje ngiyadedela ngempela ke manje ngiyahamba ngibhekeleke la kithe Jolveta sibonga danko